صوت الحق. صوت الحق. صوت الحق. Vandaag na momba ni finoana Islam. Izay atolotry ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara. Isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Sautul Haq. Ny finoana Islamo sy ny science. Sautul Haq. Ny lalàna ara-pinoana Islamo. Sautul Haq. Famakafakana ny Qur'an masina. Sautul Haq. Ireo petsabolana nataon'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sautul Haq. Ny tantara mpiainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Azadino ary Sautul Haq. Isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أتكنياني إن شاء الله رزق زند ساتكنيانتي عندي دينيتشي كميارا كيتو في زنتينا نكري تيكا talohan'ny fandahana zany tam'vanalohany fandahana zany atsika ny resaka hoe teny io possible hoe teny anankiray fo na mo anankiray na koa possible koa zany ino resakan'olo io zany mbola tafidika hatiny teny na koa zany hoe fehezanteny iray manontolo jiaby io zany tafidiky anatin'ny classification hoe teny. Fanianatsika insha Allah tsika nianty iaraka amin'ny mpaminany Isa alayhi salam na koa fahaizany maro izy hoe Jesosy. Nianatsika ndeha iaraka aminazy amin'ny boky ny Imam Malik rahimahullah amin'ny mu'atta Imam Malik rahimahullah rahmatahu alwasi'. Izy milaza fa hoe andraiky zany mpaminany Isa alayhi salam izy mivoaka milala miaka amin'ireo mpiady anazy. Le izy mivoaka milala n'iny zany nisy kosoa zany mandalo devant izy, devant mpaminany Isa alayhi salam. Izy avy sy nilazainy mpaminany Isa alayhi salam manoloany zany kosoa zay, izy nilaza hoe murwa bisalam, murwa bisalam. Mandalovanao amin'ny mpiadanana, mandalovanao zany hoe ampe am sécurité, dikan'izany tohizo lalanao amina tsarana zany ao mandeha igny. Mpiadian'ny mpaminany Isa alayhi salam somary gaga hoe nahita resaka ny mpaminany Isa zay, somary nametsika fantany eo tamin'ny mpaminany Isa tukallimu al-inziru bihadha at-tariqa. Ano ve apaminany Isa anao miresaka amin'ny kosoa zany amin'ny lalina ty, anao miresaka amin'ny kosoa zany amin'ny fomba karaha zay. Ka hoe mila manambara apaminany Isa hoe zavatra teneninao iny e, biby teneninao iny kosoa, fa manino anao miteniteny karaha zany manoloany zany kosoa zay. Andao jevatsika ino koranany mpaminany Isa alayhi salam na hoe mpaminany Jesosy fahaizany maro izy hoe ino resaka zay nambarany. Nambarany mpaminany Isa qala lahu qala akrahu an a'uda lisana ala shaw'i. qala lahum an a'uda lisana ala shaw'i. Nambarany mpaminany Isa zao tsy tiako manazaja manao habitude le lelanaka zany hoe miteny zavatra ratsy. Zavatsika mpaminany Isa alayhi salam izy mila manambara atsika hoe lelanaka tsy zaharoko amin'ny fitenenana hoe tena ratsy zay. Jevatsika amizay mpaminany Isa alayhi salam izy ka mila milaza hoe tiako zany lelanaka miteny
teny tsara fo zay miboaka amin'ny lelanaka zay zay zavatra mila ampitany mpaminany Isa alayhi salam. De io amizay zany io le resaka antsika androany makasika le teniny mpaminany Isa alayhi salam. Io le hoe rahatsika ny anty amin'ny fandaharany anty hoe le resaka ny mpaminany Isa alayhi salam. Fa sambia mametsika fanontaniana amin'ny vatateny anazy hoe ino zavatra aboaka atsika amin'ny lelantsika io? Ino resaka aboaka atsika amin'ny lelantsika io? Moa ve izy io zany zaharitsika amin'ny fitenenina ratsy sa koa hoe izy io zaharitsika amin'ny fitenenina tsara? Fa misy olony anao mifongo marandrainy, anao mariny izy miresaka tsisy mba resaka tsara zay aboakanao. Fa misy olo masha Allah, anao mieno izy miresaka ango maraina jusqu'à riva zay, anao fanojo izy amin'ny lalana zany, anao mareny hoe teny tsara miboaka aminazy. Ke sambia metsika fanontaniana amin'ny vatatena hoe zao ny antima teny karakô zay nivoaka tamin'ny lelanaka, zao isanandro ma teny karakô matetika voakako amin'ny lelanaka zay. Moa ve le teny tsara sa le teny ratsy zany zay mibantoerany amin'ny teny zay voakako andavanandro? Mpaminany Isa alayhi salam izy nanaja zany kosoa zay nandalo tam lalany. Izy nteny moro bisalam, mandalovanao hoe aminino? Mandalovanao en sécurité, mandalovanao hoe amina tsarana. Tsy te andratsanino kosoa zany mpaminany Isa alayhi salam. Angamba hoe tsika mety mivola fa hoe iny tsy azony kosoa iny atenen'ny mpaminany Isa zay. Aya koa ma kosoa mety naheny ino resaka ny zanak'olombelona. Fa mpaminany Isa izy zany nino lelanazy zany ny zahariny amin'ny fitenenana zany teny tsara zay. Io zany tokony modela retsika, tokony atsika miezaka hoe mamoaka teny tsara zany amin'ny lelantsika zany. Atsika za mandiniky hoe mety mazava amin'olo mazavatra teneniko zay sa tsy mazava aminazy. Olo ty mety tsy mahera volagno koa ta teneniko teny ratsy izy kaya zay mahagaga. Ny ana misy olo mandeha place anankiray na tanàna anankiray endo tsara mety possible zany atsika mety nino le olo tsy mahay tenitsika, tsika ndraiky milasa nino miteny izy teny ratsy. Ohatsika misasa misaky milazo io ne tsy heny. Ya, possible izy tsy heny fa kazazahany zany le lelantsika miteny ratsy zay. Fa le zavatra important ino le zavatra zay teneniko. Zany le zavatra nino important zany hoe ino le zavatra zay avokako amin'ny lelako. Moa ve lelanaka mety mampidiky za ao anatin' zany janna zay, ao anatin'ny paradisa zay? Sa zany izy mankalavitsy zany ndraiky tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala zany lelanaka zay. Manankaiky za bebe kokoa Allah subhanahu wa ta'ala zay resaka jiaby zay avoakako isanandro sa mankalavitsy zany ndraiky tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala. Io zany teny zany fanontaniana zany mipetsika amitsika tsiraikiraiky. Zeny olo zany mila hoe aravoavoany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zeny olo hoe tia ankariny zany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, siza zany fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zeny olo tia nino ankariny salafu salih, na zeny olo zeny hoe tia ankariny olo zay manao zavatra tsara. Izy mila mahafantatra fa hoe antsasany zany, antsasany finoana ty, antsasany zany diny ty, io nino ao anatin' zany lela zany. Mety metsika fanontaniantsika antsasany zany finoana ty aty lela amle zavatra tenintsika. Naam, marina zany. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy milaza mi hadith mana hoe qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslim man salama al-muslimuna min lisani wa yad'i.
pamna sallallahu alayhi wa sallam za almuslim hoe ny pino zany izy zany le pino namany zany vo ao amle tananazy vo ao amle lanazy tananazy aminy waya afa ntatena Anas volak tambukin Nasa'i zany aminy waya afa hoe almuslim man salima an-nas min lisani wa yad'i ambukin Nasa'i mlaza kwa hoe almuslim le tena pino mai le tena muslim zany le musulman zany olo zany vo ao le olo zany vo ao amle lanazy tananazy dikan zany olo zany tsariny tena ratsy aminazy boko olo zany ino vo ao am tananazy zay zava hadis tsara hadis malaza hadis manna zany ino valeranazy zay dikan zany io antsasany zany dinitsika ty finoanatsika ty zany mipetsika ao anino ao ana amlela zany anatin'ny lela zany antsasany dinitsika ty zany le olo zany vo ao amle ayatsianatsika antsasany dinno olo zany vo ao amle lela amle resaka zay ndembaranao olo igny misy poeta anakiray izy milaza ny ratsany lamy mety nangala lamy anao ny anty mety possible ny tapanao tanan'olo ny ratsany lamy io zany afaka janga io afaka jangainao io afaka omenao fanafody iny fa ny ratsany lela ndraiky le ratsa zay aboakany lela zany io nambarany hoe fotoana zany io tsy maintsy lasa nino lasa hoe vomaika zany mitombo fo zany vomaika izy zany tsy adinan'olo ata le fotoana mandalo maro tsy adinan'olo dikan'izany ohatsy olo mety tapaka ny lamy io afaka janganao io afaka nino ataonao fanafody fa ohatsy ndraiky olo zany hoe touché amle teny na amle mo zay navoakatsika anao mety miaina amin'ny fiainanao fa olo iny ino mety touché am'anino am teny zay naboakanao zavatra zay marina hoe olo mety touché aminino am teny zay navoakatsika dikan'izany antsasany zany finoana zany antsasany hoe fiarahamonina antsasany zany paradisa zay io ao anatiny zany lelatsika zay ohatsa olo zany vo ao amle ratsitsika io zany antsasany zonino fahazotsika misy manapahendrena anakiray izy milaza hoe ohatsa olombelony jiaby amy donia ty na hoe ohatsa zany karité anakiray na firenena anakiray olo ao anatin'izao le vahoaka zay anatin'izao miteniteny tsara fo milaza zavatra miboaka amy lelandreo zavatra tsara fo mbo hitanao fa hoe le plasy io zany misy tranquillité misy fatokisana ahitanao olo zany miaina ampiadanana ao anatin'izany plasy zavatsika zany marina satria lela io mitovy amy lion ohatsa zany tsika ny fiezitsika lelatsika na lelatsika zany tsy kilakila raha jiaby fona aboakatsika aminazy zany nino ny fiezitsika zany lelatsika io zany miaro atsika zany arovony zany lelatsika zay fa ohatsa ndraiky tsy nihaitsika zany hoe tsy nifatoratsika zany lelatsika zany nambelatsika mandehandeha fahatany zavatra titenenitsika jiaby boakatsika mbo hitaditsika fa izy lasa nino mihinatsika koa mbo atsika koa nino le vokatsy azo le conséquences aminazy io mbo atsika fo azony matetiky zanak'olombelony mamoaka teny hoe teny zay hoe mety nino mety mamotika izy jusqu'à ta le olo eo anilanazy fa tsy matoky izy feky sasa favolafolany fakazatokisany jusqu'à ta le olo
na hoe le fiarahamonina zany fa tsy miconfie izy secret feky fa tsy manamba izy secret feky. Zavatra mila haintsika ohatra anao zao mandeha miteniteny ratsy olo anankiray, mandeha mikorana olo anankiray, mikorana ratsy olo anankiray zany. Anao mety nandeha nanton'olo, anao mikorana hainao fulany, hainao olo karaha zany, anao miezaka manimbotimbo izy, miezaka miteny ratsy izy, miezaka miteny ratsy olo anankiray zany devant olo hafa. Jereo fa le olo zay tantarainao le ambony namanao igny zany, le olo zay teneanao izy amin'ny présence igny, iny zavatra tsapana amin'ny fona azy, iny zavatra dinina amin'ny fona azy. Zavatra dininao hoe izy mandiny fa ohatra za miala hito na amare na nianty, ohatra za tsy eto nambany, olo possible za miteny ratsy momba anaka koa, satria vita nandeha nitantara ratsy n'olo anankiray devant zao. Dikan'izany karaha koa tsy vitany koa mandeha mitantara ratsy naka koa, na hoe le ratsy nataoko nandeha nataoko, satria mitonga resaka ny vitany ke nino ampita iteny korana iteny ratsy za koa devant olo tsy vitany zany. Dikan'izany very zany nino le valeranao, de olo lasa fa tsy manome confiance anao koa amin'ino, amin'ny zavatra zay nataonao, amin'ino am'le teny zay avoakan'ino avoakan'lelana. Possible teny anankiray, possible teny anankiray tsy hainao ny maîtriser izy igny, zany lasa mandritsika anao, lasa anao zany renjiky amin'ny teny igny. Moa vehentsika fa andraiky ny sahaba piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, navy tampaminantsika sallallahu alayhi wa sallam io nilaza ya Rasulallah, moa ve possible zay zany voasazy am'le teny zay possible ny teneninay, na koa hoe moa ve marina mety misy problème antsika aminay ohatra zay miteniteny hoe teny tsisy dikany, teny fahatany fo, na zay miteniteny zavatra ratsy fo zany hoe moa ve mety possible misy conséquence aminay zavatra zay. Zava-paminao sallallahu alayhi wa sallam namaly sahaba iny, wa hal yaqubu nnasu fi nnari ala wajhihi au ala mankhir. Nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam hoe moa ve nareo anao tsy mandiniky fa olo anankiray zay natsipa ao anatiny motro, ao anatiny zany afobe zay, lohandreo sorandreo zany mandeha tany alohany, natsipy zany sorandreo zany mandeha tany aloha atiny afobe io, koa tsy baka amin'ino, baka am'le zavatra zay naboaka ny lelandreo. Dikan'izany mety azahoana sazy zany ohatra tsika tsy nahay micontrôler zavatra zay aboaka ny lelantsika zany. Dikan'izany ajerevana tsara zany le hadisy mpaminao sallallahu alayhi wa sallam. Yatsika mijery hadisy mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, izy milamambara atsika hoe ankabetsahany olo zay midika ao anatiny afobe zay, ankabetsahany olo zay midika ao anatiny naro jahannama zay, io baka amin'ino, baka amin'ny lela fo. Satria ohatra antsasan'ny finoana io, antsasan'ny paradisa io ao anatiny lela. Dikan'izany ohatra tsy nihaitsika maîtriser izo, ankabetsahany olo zay midika ao anatiny afobe io baka amin'ny lela zany. Mariny mpaminany Isa alayhi salam, izy milaza hoe tsy tiako manazatra lelanaka hoe miteniteny ratsy zay, zaho mankahala hoe manazatra, zaho mankahala manabetsaka le teny ratsy io amin'ny lelanaka. Dikan'izany tsy tiako mivoaka amin'ny lelanaka fa lelanaka zany hoe le teny ratsy zay. Anao mahita olo mety miteny aminao hoe izy miteny zao ne pino, zao nino pino, ay zany mivavaka, nefa ndraiky lelanazy izy tsy mitsahatra miteniteny ratsy fo amin'ny lelanazy.
io zany izy tsy mitsahatra miteniteny ratsy amin'ny lelanazy. Anao mila maefa olo misy problème manoloany zany finoanana zay. Misy problème izy amin'ny dininazy satria mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam izy milaza amin'ny hadisy manao hoe laysa almu'min bitu'anat. Pino zany tsy pino mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Pino zany tsy le olo anankiray hoe bitu'anat hoe mana hoe akoma zany pitsindro olo amantsy mety mitomboka olo amin'ny meso zany. Poany aida zany izy zany tsy hoe olo ino mitsoboka olo amin'ny meso. Bitu'anat nambara mpaminany sallallahu midika ino zany? Midika ino zany hoe le mitsindro olo zany amin'ny hantsy zany. Midika ino zavatra zay? Zany midika fa hoe izy zany tsy hoe tsy manapotika olo na hoe tsy mahapotika olo zany amin'ny zavatra tsy santony. Zany zavatra mila mpitany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Nambara mpaminany sallallahu alaihi wasallam laysa almu'min bitu'anati wal-la'nat wal-fahishatu wal-badhir. Nambara mpaminany sallallahu alaihi wasallam ni pino zany io tsy nino tsy panindrolo amin'ny meso zany na paniratsira olo na tsy mahalala fomba na miteniteny ratsy. Zava laysa almu'minu bitu'anati wal-la'nat wal-fahishat wal-badhir. Zany pino islam tsy olo kaya zany. Pino islam tsy olo nino paniratsira olo. Pino islam zany olo pino zany olo hoe malala fomba. Olo pino zany hoe tsy miteniteny ratsy zany amin'ny lelany. Zany olo zany nahaboaka teny ratsy, nahaboaka teny ratsy zany na hoe teny zay tsy misy politesse, volana fa olo misy problème manoloany zany finoanana azy, manoloany zany nino, manoloany zany finoanana azy zany. Satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam milaza amin'ny hadisy man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayr aw yaskut. Nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany olo min Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky andro farany zany oka izy teniteny tsara na koa zany izy manginy. Ko tsy leo mamoaka teny tsara izy alo izy manginy. Io zavatra nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ohatsy anao zany mahita fa hoe anao tsy mahavita moaka teny tsara alo anao manino manginy. Satria Allah subhanahu wa ta'ala tsy tia mahareny hoe olo anankiray hoe olo nambany Allah subhanahu wa ta'ala bitu'anat wal-fahishat wal-badhir. Io tsy tia Allah subhanahu wa ta'ala hoe mahita olo nino olo anankiray hoe panindro olo na hoe miparafony namany, paniratsira olo, tsy mahalala fomba na miteniteny ratsy zay. Io zavatra nino tsy tiany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izany anao zany kaza miezaka mandeha tafiditsika atiny kategory jiaby zay. Satria ohatsy anao niezaka nijikany na koa zany anao kaza miezaka mandeha mitandreny olo zay tafiditsika atiny classification io. Ya ohatsy anao zany zatsy mitandreny olo fa minoa fa hoe tsy ela io lasa habitude aminao koa miteniteny ratsy. Ohatsy anao zatsy maheno olo anao zany lasa mipetapetaka amin'olo miteniteny ratsy fo boko anao nety maheno izy miteniteny ratsy anao mipetsika aby anao tsisy taty hiala. Fa anao zany kaya vao maika mahatevy dahara koa io vilana fa hoe anao mbo hitanao fa anao mbo lasa nino koa mbo manana zany habitude zany, mbo manana le toetra io koa anao. Satria anao nino niezaka nangala zavatra zany. Io zany mila mpitako amin'ny mpianatra ny université na amin'ny sekoly ambany. Satria matetiky tanora zavatra io hitandreo hoe mevana maniratsira olo. Na zany mahita zany amin'ino amin'ny vehivavy na amin'ny lehilahy zany.
lasa karaha hoe maivana amindreo zany hoe maniratsira hoe mandrenin'olo. Ary eo misy lera koa zany hoe reo zany karaha maneky koa hoe mandrenindreo zany tenenin'olo zavatra ratsy. Mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam izy manazava amintsika hoe ahoana le damby maventy fahotana maventy. Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum qala, nilaza izy fa mpaminao sallallahu alayhi wa sallam nilaza hoe innama akbarul kaba'ir an yal'abu rajulun walidain. قالوا يا رسول الله وكيف يلعب الرجل والدين؟ قالوا يثبت رجل أباه رجل فيثبت أباه أثبت أمه فأسبه أمه. نبأ نبي صلى الله عليه وسلم أم حديثين أنيسان فوتانا ما فينتي ولا نكري من يرتشير زنري من جنازي. Nantanu sahaba ya Rasulullah, ba possible misuul maniratia mandrenazen ya Rasulullah. Sahaba gaga, ba possible ya Rasulullah misuul maniratia mandrenazai. Nambaya ni pamna sallallahu alayhi wa sallam possible misuul maniratia mandrenazai. C'est-à-dire ulana crime possible par islam is dan naniratia mandrenolo le ulimbo ko zan la samaniratia kwa zan nino remandrenazi dikazan kozin zavti nino is naniratia mandrenulo de ulamze la sanino mitena watu kwa momba remandrenazi sabat zan amba pamna sallallahu alayhi wasallam anoza nino mitena watu amnulo ulu kwa zan la sama ampodizi zan fianche kanzini man luan zan remandrenazi. Hiyo ni san fautana mavinti anisanzani anomzemi tgaga mayita wi fichapana mandalo amno asawota na mandalo amno anomti ya Allah na nin mazavcha jabzai nefano nino na nin mazavcha jabzai tongamnaka nefano zan isanandu mayen alni anomandim tintinawach anomanira chira hulu zavcha jabi bokotonu lamnomzemi dikanzani auvu levatatina no amnino amna charan zan lela zan atova wili no mamfianna no anozan kwa tiamata chawi zautima lela nakatin tintin chasam tintina wachi jaivo zavcha namban Allah subhanahu wa ta'ala awanatin bukmasna al-Quran ma yanfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Namban ni Allah subhanahu wa ta'ala Roma abwakati na mvavando ziti njabu bwakando zani mvavando yuzani fawifa misuul zena petskane manjakcha manocha zabtsajab zen lazendo zani dikanzani zen tenjab zena bwakati kamlela tika vlana yuvosocha na yuvosocha ni anjeli amni buki ni acharano na yuzani swati na anjeli amni buki ni aratiana ze atochika dikanzan jebja alona non ditin mumbanau alon ditin mumban frenina alon ditin mumbanul alon ditin makaska wi situation na krei alon ditin zavcha na krei mamechafu fantanina mvatatenwe mo velitin zende bwakokti minska bwaka ran pezena sti devant balance ya umal qiyama mo vesti zani mtaikiza maptum pwena kamni asasua balance zana mle kote asasua sa zani stiwe maninziki zao amni asarati chache fatis balance fatelo namna asasua na nino namna asarati zana dikanza mitandrema mlitenze bwakatika lela tika yum tova mlion ya wacho ni etika maîtriser zo izum ya watika fa wachandek zum tinfi tika zani zo atika zani wani zavchazai na tika zani rindi kam nazo anin nam nazo tika mangat kam Allah subhanahu wa ta'ala bawi anapatika ba Allah subhanahu wa ta'ala kama Allah subhanahu wa ta'ala ankaiv nam tika we lifana bwana zani litinchaba kam lela tika zani tika mangat kam Allah subhanahu wa ta'ala izmo adam tika atika mangat kam Allah subhanahu wa ta'ala
hoe atsika zany teny zay mivoaka amin'ny lelatsika zany hoe io le teny tsara fo zay mivoaka amin'ny lelatsika am manaraka ndray. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq sautul haq fandaharana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviam-be musulmana eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga.